Enoch Nyame Efia Barry Jennifer Poku Riley's cousin or no kwada so theater nurse na na kweko as usual film movement for no womaba Piero omo nyina ewo ho Dorothy Osei Nana Kwasi Bobie ansa ono so ejinam ene afofra wo mbeba beke ho honam sardine ene adwenhye fin enche no mu ba wo so wo Germany wo mu ginam dendenden se abelaba nene Sompa Nkomo yebeche sika na obeden wanya sika bi arefo ne atiefo ye boa mo na mo so maboa yen ti kakra ye nya no ye nim nyina na eche die eti ansa na mesore no me 1000 die ezemi to me de chewo enu ti ye fast na va phone no dial *256 *3 hash *256 hash 3 *256 *3 hash na so e ben h no akwai *256 *3 hash we ya na code na bie Sompa Kumase Sompa Nkransa Sompa Sunyan dia wo pe na wa vote enre nipa mienu na di ye sika emso bi edi se 2.5 enu ti ka ho 10 series e betel 5 cd now they meje 3 million o se see a show isu gidigidi ya what we ya na send ya makukre legum enu ti ya what na yen send audience of fama shane so 21st clinic also to asinti na twon sa maya e hwa ni edosua e betimi edu akagina mu ya tetema ya kasa kire memma na ye no kure tro ebusuafo ene ye be kasa kire ye ma amenom asafo ma amefo sanse papa no masofo bi ehuna mane dodo no bi bebu sase asofo ne kura criteria ben ena wo mo de wade e nstempi enuti fa bible na ko 2 Corinthians fo ngoma etosu mienu fo ngoma etosu mienu ni mu miensa eni ni mienu ha 2 Corinthians 3:2 Niera semti ebi ewo 2 Corinthians 3:2 eya semo man fama hwe ni wa ma we dem de nanti enso ye bekan ne kama 2 Corinthians 3:2 na 2-3 ai divo ubetimi akai okay o say money yen krata watchere no we akomemu eni panyina hu na wokenkan tiawa ye de asiwo yen samie 1 Peter ma Mary be 1 Peter 3:3-6 Petro ngoma edikan etire miensa emu miensa kopem nsia wabia mababro nkasa na yen kasa nkyira asofo maamefo na bible no mamena na you know aturizi Petro efun so babro no so hawa wo ai Petro ngoma edikan etire miensa okay me kura me de ne da hwa etima meru nya ready how did Petro ngoma it o say moma mo asihede enye hunamani die emesanwo ni sikahye ana ntade hyem na mom moma no nye akomamu nipa wa hunu tano homa adwo na eyekom ade a empro mu eno na ne boye den onyankopon ani na sana teteno ema kronkron a wode wo ho tu onyankopon so no hyehyɛ wo ho na wo bre wo ho ase ma wo kunum said Sarah tie Abraham
friend no miwura no ono na se moye papa na musuro papa ewudie biara mo beye ne ma asem no ano no asem aye kan yi tie o se sa na tete no e ma kronkrofo no eye bre wo ho ase e ma nana Sara freni ku Abraham miwura enti ya ye di tu ye ho Abraham asefo no adwuma wo ho edientina ye ka asofo maamefo asem se papa bi ministry osofo bi ministry betimi ya yia emu 60% ana yete kura ejina ne yereso wo ba ne koye ne ho ayamatanga na papa no ni ministry e ba be free ne nsa ne ama ene ensori ebu bebrebe efabi ifra asofo maamefo junior pastor wono ko hihye nkonya difo wono di prayer tower nim wono ba ko bompaye na wo ko na wo ba na wo ko na wo ba na yesoma no papa ni to ka mo no de dada no de ama ne yere na junior pastor no na mfom e komo de no ube commission house na duane go ho pro so fmame e fa no wo se Koronto fonguma etosu mienu no wo se wi asekrata ya ye kenkan ye so fmame amu na ya asafo mame usuba pa udi wo aso dem any sen ya ye kan wo so fmame mo were eti se bai fo kotu obi ba wo de na alashes ti sabodua ba wo gere tire kwa ho en wa se tries na aka question tum eti se kamia dokon to fam en what platform no so oh much eni pe kuna ni ma yesuro ye dane na se tie ni eduana joa o se me ma ne wona d4 jeje me court ti my fofra me ware presby sofu bi na otobodom district me money din na one ne yere na mpaibom a mabompa ya me da me so da na papa ne susifa o tima akanchi my god e what touch my market day a massive in the dream was shiny coat or bonne clerical and was susifa and what on akanchi did I know na mishana say papa na we son o say mama na dia soa me please before so asof mama from mama na dia soa me many so tell me apram say kre eh ade me hu afa papa smesi huni no se ne yen kan ne mpaibo na me call papa ne ho me bi dream ni kire no o he manim sa no osu na osu didim sa wade no egui asori this one na papa no nyame nko a enei wo kumase ha this week mi hu no na utimi use onyame kase woni onipa benantia se wo ye wo ba na wo bata be ma wo se wo ye sofo na ye wadwen se wo de wo bad character na wo mowre no ebema onu ni minister se ya onyame be wa wato atwe ebi kro onyame tumi kum so for mami foni bi nyame tumi kum because se nyame hwa na de wo ye no ebema papa ne adwuma se menwan no abahwete a wo bekum kwasem ama papa na de ne ho kwasem enti yesi ye dua sekrata ya ye kenkan ye ya asof maamefo de na moye edien ena moye na de ne epusa ne se edien ne ye papa no ni gira so a ya wo de wale asofo no oh we de ne ne de obetimi atonyo ba boa me ministry ne toso oye kokko odi machi your platform so a eni monyam wom eno ti sofo no be bompaye ama joy awade ba ono ane de mo odi mo mesi mi sofo maami bi ni ku ya cancer no de report abesi odi da sense so ade yo se me ya wo aduru oba se mama so ya kwankere eti se wo no awo hawa na be to no so te wo se wo ya wo aduru no a wo be ba ho the bi sofo maami bi papa oso obe pon kwesi ada sole no ma obe kono agi gini simienu no wati fufuo ho bia na edes nsudi na chi ukoka so na nyame afrewo me nyame mfre me de nyame mfre me na wonim so ye sofo na omo trick am de wi o ma me no na
mene wona de asofo ehuna mane asofo emobo etiene ye kasa cha asofo maame fo se ye de makobata wo mo for a purpose mumwa na sa wo poa papa no na sa ole ni nyia minim se dachi ankwama no se papa no ye na dwuma ni yie e wa hememu a wo so nyame be ma credits asofo maame fo be ye wicked wo mu tiri mu odin wo mu ye greedy Mr. Champo ye tetema na ya kasa kire emema yo so for mame ene asemu emu edu papa na ade ba ko ne se wunya kwan ebeye sof mame a emfa woni asafo mame mo fa ncheme emfa woni ekwan a wo fa so aya osofo no ede ware wo na ni titu ni se so hu se wo satira wadwen na asofo no mu bebre wo mo yire no na se asafo mame fo no sebio ebi aye akwadwufo ankasa bema ya sebe what ni sika ede awarewo ezesenka wo bona asore no etimi ekoso nda bi yakofa enkofo ba begu fie kanka asore ma aba begu fie awode nke nwane ne sa na wo mu gu fie wo mu na esi sofo pante wo mu na esi sofo da mu empakro ne yire da okunda so no obi ne esi so ne asan anu aduane ne asan topono ye kan enamafo ye o mo be sene onyini ni aka no cheseni na anka ne nsa anka ne mo we tententen wo so se ebe bubu enu ti hantan ya me ya wase asem fie nu ne se to from wa chese wansa etwa ho ehia enu ti be ma no sebe okokanya nkopon ase se wodidie na ya se yedu na okokanya me ase wo be yi nkoja ho enkonkon no duane de nani atoto enkola bi so enu ne ade amwa epie mususu no ne mi hu ni se woni ahobra se wonti nya sof mami o to dabi ahobra se ya de be ye hia obegu ministry na sof mami asaf mami fo ni bo no ma se bio wo mu tietia nkofo ani na sa wo ye ne sa na oba besiri obi wa soro no ma opene wa se no ayede na wajai enu ti ne America ne se na no ne eja osofpani bi kwan na wo Pentecost ye ntumi ase ho ano so ntumi wo ntumi no na yire apostle ntumi ho chase wo ye hostess akasa ye se wo kọ na se aka meet ba akon ekobodumie na nadwekora maami be nu aduane ama wadi ahohoye se no be so be kasa se no be sia ya wodi na aduane be fi na ko mu di ama enne na ma force of maami fo na yo maba no woyini ni pese me ko nyanko wo mo fomo ede ko wo mo nchen ye nimo hawo wo ye ebi nso na akwakoye salade no na nhye bi na eba efie ho ana asori ni mu enu nti no ebi aka ma obi aduane nka unya sansa no dabi we dey so osofo akasa fo nso a na jealousy ofo se woni obi etwempre ade na se wotimi de asam to wu kro so abraya enya nokura o ma ne nada na wo ma ne nada wodi we say no enso intimacy e ma sofo na dwuku sane e ma wotimi kanya mesem yie meni mo sofo bi a wo ba be ko ade na ko benya na kwa na kana ye ne nada enso so okontia wona ko tu ai basa ne ntia besa e mo maso wo ka se sofo aka se bi Petro no akobie ebe kuku sofo maame kwada won ebi ebe kuku won so ntem sofo maame ni hu mo brokra obi aba sorry se wuti mo se won mo bo sofo maame de ne wojia na wograbo na wojia na wojia no ko be won che bibia ebie mo kra so no ne ya kra mpo ni se na game sofo maame ya wo na age ade tina wo na age because kan se ma sole manyina ate wokunu eni obi ye free e wa sori woni ne free say wo ye na sori ba eno nti ne wo ye ne say tembia no obeye chese obehwe asori mani yi a obefia wo so de no enne ya ne nkofo say asofo no ma no ma say da bi o sofo ye nyame adwuma enka sofo maame woni wokunu empa ye ya mo bebo na ka wo so nya adom de atete enkoda e wo fie we say de da bi tembia no ne ekokosi ne say petty jealousy enne ma ye mfa enshama eno nko na wo mu egu na in fact emema asofo no wo mu emobo ya se bema ensu dodo no asu wo efie efisa sema na yire be ka kire no no na twese odi ne ti ekokobodem enso wa na wo ka kire no wo
ye beka ye dia chewa hwan to mo bo pentine ya kan say ansa na wo be je atum say wo be yes of ma me no e so bom paye na mu aso from so ne me sa kan say ya no bom paye say bom paye man kwofo no ne Nyankopon eni wo manim kan emma wo ayire papa no mu nya say ye de kala ahwofe ne to so so wo ni mo nya what dressing it should be moderate. Edasi. Ma Mary etete ma. Ne akasa akire mema. Ene de etete asofu ma me fo. Ah, ne de etete yen. Sofu ma me fo ni be crazy do. Edasi, judge. Me nuanu ma asofu ma me fo a yenya opportunity na ye tie sa kasakire ene ma mu nyina kwa aba. Eni atenase ene ye dia. Na sofu ma me die no ho. Eye ofre ye di kan eye ofre na ofre na eye no enhyase ntem ehase free bra bi kura mo ware woni ukunu ware yansana be ma no kura onya ofre no enti the moment a be ma ne benya ofre no se nyame ne wakase ono nkase automatically wafre wo so kan wo ka ho bi na de na ha ne se bebre no a enya hyase na okase wo na nyame afre ope ho na de ne hyase na kristosuma yesu won se ye nyina ne eba mu ena nyame from time to time no oyiyi bi e de o mu sisi ya no ne ade ena opportunity bi aba ma o se ukunu abeka wona nyame afre won a position won leader of leaders wa position won no wo ukunu aba beka ho bi eninti edru sa bere na agise wo psyche wo mind wo ye wadwen se dia to me erade me ya honam ni moja se erade wa frem ya ba mu dia ma me so ahoden ye wo obi a na so fuma me mata ni nanimo na mo nya ba ji Kristo di na wo kwa asori ni nyina ne ye tetew no eninti nyame etete nipa na kodum pempenso obi a honhom aba no ebeye ne ma enti se kasa honhom aba eni odo eni daso chese ayemye papa ye enti by the time a wonru sa position no na ewo sesa aba ni nyina ye de eso ewo mu sesa aba ne so wo mu dia dia ka ye nimdie kakra ubesua ede afa sa adwuma no ho because eye position nyame de wa position ba bia wo be ye bibi soronko nipa edom ba behwe nanso here is a case esansa wo se adwuma no nyame na nyenya wo nyame mfra wo nti no usuban dada no a that character adufuru pesuban ahoye suban eni bre suban yaudie suban no sa wo de course adwuma ni mu a sister wo nche eba sa nso so a wokunu adapa abeye de ebe dead o se ya kire oberi oba na bebo oberi ma ho ban enti se wokunu nya benya sofo pet na ho den se ne judge kan 80% abegina wo so enti wona ya hwe wo so you have to live above reproach ya kasa live above reproach and it say tena ma wasetena ne nyete bia enipa nheda enya ho asem pii obia ho asem ba me enya ho asem pii enka ne ya kan emre bi na me kire leadership ewo TV FMB so obi frɛ me o say mama me payire me ya sofo evangelist me payire ena me say eyi be na ope quality be na ope na onim quality a ope oba oye kokwa ote me car front a ebeye attractive ena me say no ani mo de chese enu anti ne de ya mo no eni esese o purpose no ye be man so o purpose na nyame ba bi odo agina no bo hompa ye ne pe ho yire se wa anya sa de na wo fa oba bia sa de ene onbebo akra no so ayede ahwete because osofo de wa ba bedrum pempenso bi a you came to serve but not to be served anything nearby no eno na wo so di bi ya de emma anything say eba mission house bi a ehwa dry pa ya sori kase adentia asofo mpanimfo ne elders be ko ho se ye kwa akoye meeting afa asori no ho dumienu a ya pon a nkosi no na no de yafunu pan ne be ko mi wan so na aduane wo fie ho eni ti emre to so na nipa no hu ya afa na aduane nko mission house obio
yɛsɛ ma na wayɛ dɛ wa ma eti sɛ woyɛ sɔfo maame a wo ɛsɛ wo ma wo bio you become a mother of mothers kyɛ sɛ wobɛyɛ na wobɛyɛ kyɛ sɛ deɛ baabi a nyame de wagyina no ɛso paa ma w'ani mmra wo ho so na bra fam na hwɛ sɛ enipa nti na wo hɔ na yɛ nipa yie ti w'ani mma nipa twi nipa bɛn wo ho no matter who you are ɛni nipa nyɛ kama kasa nipa ho ma nipa hu sɛ wɔn mu nti na woyɛ dɛ wowɔ hɔ na sɛ woyɛ saa ne ɛka ho bia akadeɛ bia ɛka ho bia nyame de bɛdom wo ne wo kunu ama adwuma no ayɛ kama na ama wo nso so you will never lack ye nyina ye di once dance you will never lack eba wo de ma no you will never lack edimfie bebre na mentoma ye bo minim ntoma bo so ho eni nti yesre say ye nuanu asofo maamefo de nyame de agina ne ye delicate eni nti esese wo ma consciously wo ma wani da ho na utimi ye mu adwuma na utimi bra wo ho ase osese ne Sarah bra ne ho ase no frɛ ni kunu miwura ofrɛ nya miwura keke ano miwura na ye de boy ho safo hene ne keke na mom akwan a wo fa so ne be ma ne etina usiti a wo ye ma no wa ho brase ene usiti a wo ye ewo akwan nyina mu no eno na ema oye owura na wanya akoma pa ene anigye e de aye nyame adwuma yedase asafo maame Mary na di watete unuano ma me papa sofu bi di for me classic FM no ba so hini ni one pharmacy mu ya anyama kosema me diewu me said rochu osuma hwe ade ba chini metwitwa mama kokra wo se asole manim na me yere bese me kwase Jesus wase me ko aponche me a me de na koma yanka koku aponche me yiska to se me kwaba me ba wa ufo ne ma na di wa mame na me biama no a kwase a obese me no tites edi akiri mizu 5G yenko bi nom ye bo ho dawu nom e wo ba bia difo nom bia nom wo de ye ani mo nyam bam wo hie na to bi eno nti bomoden kuma semen jadane we hwa overseas be kind supermarket about post office Outcome Royal Ventures Baptist University Ebuakwa PNC Ventures and Manje Taxi Station Afe Nasachi Enterprise Asafabichi Owura Kwaku Ochre owo Poyamantem Kufurudia na fe wafre 0263 752 944 eyemizu Boris B Ifie akoko anusua de no vitamins bibie nim antibiotic bia mo no mani enhuhuri eye organic ifie akoko ne sere ne nofo ne ta ne die den die mere kramadu ni nyina benya bi ade bia nim Bantam High Street Sawase Market Santase Runabout Poku Trading SG Mall Top High share Bwadi Junction Fanambe na hochiri wo na ufra ayi delivery ama 0544444453 Boris B osi ifie akoko zipe be pacho fafu di noti dial star 270 hash obeju Ghana card no nsem bisaki tuwa bi abribi apesa wo send this cano obedale star 270 hash option 2 what it 10 million bi aye 10 cities ka first no who ko send 10 million no I just say wo the 10 city etos where do you mum and they ma wo light off ni wodi bi maame ko wachi ni ho ene me ndani zipe die ya boy mrane say ns Heba Industries wasi wanimu wase eye pimples mampeli krodesi chicken pox eczema wrinkles okwa puma utunu mufetie nie wo ho kekawo umpabu emu kankache ofui me pacho ho agi uti aboso ti se go so mobro wo bom oti no wahia na etuti se bro nte eye nes chemist awake natural capsules immune system benya wodo badwun so kama wa appetite no beba kodo ofisi adum yenu kan ba pin for twumfre ho o ma imu be bi eto no bia benya bi kuma sidane heba misty Colinac Habmay Chris K ena ho nyina akonso a wo benya bie chocolate luxury enni ye kama
was it 500 cedis pe obeti ma de awoda ne ma wo China download no phone so etiene we SHS ni we JHS ni we tertiary wa we wadwuma say we aba adwuma we adwuma betimi de aka ho ebeboa and online business and no and the order of the day chocolate luxury for say obema wontete bia na wo krantade wo kra enwin wo kra diapers bibia ho se bronya ina bebei krane mani bi na wo so ton na benyamu fa so twitwidie enu nti eno si obekomase October ni de to so aduonu nson ene aduonu nwotwe anopa no ndu kopema wia no mienu ama wo nkyerɛ waboawo no wadi wanim no wakyerɛ wo saa kwan we yakwanya kase a wode ma wa wo nkyerɛ owi ase enu ti ya fa ho hyem o se frɛ 05 35 01 78 21 05 35 01 78 21 and 05 08 93 12 30 05 08 93 12 30 Gifo ye tete ma judge etete asofo ma me na ye furu be ne wo ewrade siesie me ya na ma unim se wo bi wono apɛ ana asofo mo Ghana hanyina go Facebook de ko mo we no abesam omugo rate asofo hawo ye bobi minim no mu ni kamafo dabi wana ko ka woni ye be ka Ghana go ayi asofo mo bobo bejaja bosre bi nkamwate na o ka sani papa judge ye ka sofma asafma amene sofo a what the tia sorry eye ma wo ka ye nua ba na o ka che ni kru se yensi abansoro e ma sofo no na be ma na ye oba e na ni kru kasa ye yes o si abansoro na fa ma nyame ni pay eye oba ye ka cheche eye ma asafma me mu na mo tia sorry na onye ye nia a man ti asore ni ye be jeni mo kunko e preacher kire mo yes na se munni mu a ye nsawe enti abia bi bom ma papa abaso no oba wotimi gina kobrem no e di ma be ma sa asore nye kakaka no enye aduro no sa aba no nyame mfani ni agoro anna se oba be ma e ma so ni gina nyame ni mo ba ne se be ma no mi na me ka kire wo exactly because oba wuyim yie wa ho fama nkabomu kasade ene ma sorry prayer tower ye prayer tower ejina wa ho ye oma enimtie so for me bia kunko ne ma mane ne we na fru we ebuka gun ne so adwemponi nti e ma ba sorry nim eti sofo unnecessary corruption unnecessary assembly me hu de menyam hu krafo reality compress wanyini hu ni da enema dwemponi ekuta otimu nti no da bia no ye hu ne wo akire ho so mama de onti nanim da ne so fu hu mani ye po asori a enkoma ekosu no ye kosu no na aye sei na ma no hwe na wo hwe so maame so de osi kasa kwa no asa kasa bebo bi wom iso fu hu mani o mo na enkomo boni kwaso no na asori so kwofom toto bombs de biu sa prayer tower no the second agenda sa prayer tower no contact asaf maame a emba asori no ejabam na so asaf maame binum edi nso onwunu blog na egum ya bompa ye wi asofo ni ho no mbọpa ni ho wo se ho eso bọpa ni ho ne kombo di wo mu be ye den wotim de yefrukura ekom wei akoje se me bompa ya ma asori no uko wiase a omo gyina ma okotfo mu gyina ma company bi no unim ya mo 24 hours omo hyedem omo duane ba omo scare ba omo nsuo ba omo drink ba eti abere ni abere bia hoɔden a wɔde fi ni senti de ma company no wodwo ho ntase ne nso ye yesef mamefo atade a obi beba obe sha atade no ane wo ɔtwe papa ohwe atade asese de ba de enye kura atade ne ko heaven ye no so ka ho judge ye wiase krata metiasie pa nenso ye mpamo wodi boye ni emfra sori ni ni de so ntumi nkopam no nenso asafo mefo bi timpamo
obi kura ti me so atade so ko achi etwe yededededede kokko dress bra oboy jealous judge asofo binima mane omu hu ebinu timi bosofo bi minim ewo fie no di so abenya papetre so o ka se nyine supo hini no o timi kasa yi esi sofo bi timi ja so dem ho edia dance kwato babu kwato twene se sofo no so babu ato twene fa nkwasa sanko na se ba ko bi am we ni social media ko yi flowers nyina ba tu agu papa ti ba tu agu se wo pa bra na kira wo papa ni ku o nyasem ketwa no mo ye brandam pai bona mami apam asole me ku abonti no de credo nam say judge what ya to mu judge se asafo mami fo hu se oba ba ku mi no be hu kunu na se bia eso ni ko so so bia mo so ho asafo ni bi so me ti wase etu oni ni ku ni yade ba jeje se ekoba sa so dia eni mu nyam ntrafie me si ema eni pega sori no kwasem ema so oba ba ko te se bia ye ba wei joy say me pega sori na obe pega sori wo so obegunu so a obetiri turu mo hwe awurade krakas because some man womne nim kasa kire o sofo d4 sofo maami bi wotachi my friend sofo maami Salome Asanto a kire me young lady ni kunde prophet Stephen Treme ukotachi my and sorry dan a ye modern and sorry dan ye won kan na so ebi o ma sorry dan ti sa na wa babo so ti ni kun na chi we must start from the scratch na nyame peja wo mo na chese efe kwa wo be kwa na sister ikura mic no to dwom a wo sin be na gese wonna so for me wonna 2018 because situation bim anadu bia 10 na so for kire me me ko na solid dem ko bompa 2 hours tini ma high taxi ya obefa me free fie wo jana yere ho no ni me gira na solid dem ye sa kwankire be 2 weeks so for Salome one so for mame ana afari aso papa bi so tachi my friend Bishop Afari Yeboa one say obi nche dan tia soli woni krom kra ma ni nye ba papa we dignity ye ka se animonyam wode atena woni kuro ayi di sofo na yere sofo maame ana awene pankasa wo mie na no maame ye chiao na wo mo de mpai wata wo kunu machi ebi mo so atwe bet ebi kura da twam kromo didie nko asafo maame bi se de na o kase Guinness yi enye Guinness keko wa kan dress ya se ni me si vortical rubber we no wasuma akoso ajo yi onyi nto ya na ko fe je famu bra prosi no ye kura no se de ayo awake so no ne wa ewra ye ko na me kan rama nka okay se me yakoda na so mama mi bi ko kutua so mama me na makoto Guinness ni mabu agu what say ne wa no odi wi na ne ho timi fire kobrani asembe na be ka che nyame a obetie oba be se timi twan kromo a se ukun ye mra oba be se no se wo o do tritra from ebo ukun ifo na me ku so da ebo ne ame no ewrade ama we dai bia maso maka che na me nye program ye kasa fa we maka che ne se da o be bi da wonna na ujira ho mi jira ho ewrade yakobo da me da ye mia my magic because of my poem date Mrs. Example Friday ade echi Saturday no kura me sole anopa na me make sure say at least 1 hour bi di say me ye di tra baby ni me nyankopon e kasa anajo bia ye jina ho etide bia okru hoden pa fabra me kura na basa show so na me bon pa you manam kasa o so anya me mani system nya den ma me yes lord me ba pa me kura me ku yeah enti se ye yes ade wo ye bebo yen na wada ye very so for the ye na sometimes abonifo ana bon some attack ye but o ma me de so buo wani te ho wu de akoso se ye wo kan fasi na ko fa jefa me ko fa sometimes on say e bo na do a e bo be 11 na se bon pa ya no se me am tanka sam chiro pa me no hie dua kese bia senya video ko na wo se ka chiro ba me na so da ni d4 aya na the way d4 kasa no na oye ne niema no but I know say you are spiritually strong sister me bon pa yo minim me bon pa ye say minim sa gro no ho oh yes minim me bon pa ba ne dua kese na o achatarfita okuta ba bo say pokobra
kabla eti me kasa me poase mo a enye hunem nam poase me poase wo hu dada asam de aba eti se ya mo ye hu e ma na mo ye ne a ene ye betia tom me na me kacha safa before ye betia tom obi hu me am se why ohini ni de ye na nkan so ware sofo nam se mi ku o sofo wo mo credit card so ye sofo cause nyame dwuma wo ye no presby solid dem tati ma obi anim eto da bi kura na me se aye yie tena se na yesu enya time ma ye ho na dwuma no so nwankwa na so ba asem le mudua di for kofeje fabra Eraba capsules and feminine wash so for mami janto kwako na tobi na fa uhuru na munye hwa na papa no na nim kan ho esu fite gu ensawate agu so plastic ya lusu ya na mu hihyew o jonso enten woni be ma hia mu hia na wuwu obra yo sisi so ni nyina eye Eraba capsules and feminine wash tiedi no Eraba enu ti ube ye Eraba e wo soro akosi fom ye wo ekoba ma mixture eno so wa ye dwuma to nsa wa bre oni padua no tutu ankasa ti paye wa ye mre ubenya bi e wo alaba akomase new fadama enkran freyen 0244 634 024 and 0548 666 600 a bishop 75 ye enema na akono sei chain na ya akono sei de agumi ko mu nyina why keep hearing voices na ubenya bie ena edwagoi me say ukra 4 cd ubenya kawa ukra 5 cd ubenya chain empopo we ya wako China abai bronya etufo monka mu na monko a bishop na ye boni don komi ye boni ye wo mrom adehia market achi adwumayefo nanim te ukwa asem hwa beta omo be ye wo kama eye 05 98 58 52 19 and 05 54 30 4135 social media platforms ni nyina uko Twitter ya bishop 75 ubaye wo uko TikTok enema ne sam ho de wo pe wo betimi awoda we eye dimpa gasto and menstrual plus na dimpa eba mesha se typhoid abo abetena wonsum wo tutum na de bia wuja onan wasolu dia so wanumu ato ni pedua ne ma nkoye je dimpa eba mesha no wate gasto mesha ni betu ayem kro na fe menstrual plus no Ibrahim haw nyina ubenya bi wo Misty eba Jeff eba Pene eba Nimdia eba na naboachi na ekus number ni 0248 778 899 ni watts scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo or your womb and penis repairer was there would be a bantam tremu bema utedi achakushim etro ajo show aboso ovarian cyst erectile dysfunctioning ningina oye nwa djuma de maw etwere ayamukro and subidie why scientists or share the root cause and san or the dro account yeso dru anu akeka ne mabom dabi ye wo atonsu mo na akojanhye ye ne adansi wa bank dia nmchen crime circle inside Futurama ye ne NS ne dia nmche 0244 087 687 and 0279 087 687 integrity keep school or jin kwada foforo wanim dada set 2020 2022 BC kwara so municipal one eje boss na wo mamu extra curriculum talent show fashion day table etiquette na waje placement or presec Wesley Girls Holy Child Prempe College yawo bus school wo esue boa north be Senate flat echi ena ba ko so breman ene okes de enu hye 0553 408 898 and 054 710 7443 Express Group opesa kwa abrochiri na akosua de okoje scholarship admission bibia ticketing ye be yama Canada USA
UK, Austria, New Zealand, and Germany. Fraying 0249 000448 and 055 55 50 067 na yene eni enkomo. Sompa sika promotion busiafo ya wad. Nansa na mesore no me cha 10 million, me cha 1,000 cities. Arefoni etiefo. Facebook count for phone na dial star 256 star 3 hash. Fast star 256 star 3 hash. Ebiemawa ye station si sunyane enkransa kumase baby a ope to abaniko woto abaniko no muhia me woto abaniko no muhie pe eno ano no wudam na usika aye ready na ye de wade so ye de amount me pa chew ye fast mommy enko computer so adwade mra computer so adwade. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Diagnostical Center. Dr. Marina, Yashunina, the Diamond. Yaria Ugo Bebri and a Diagnostical Center. A treaty. A general treatment. And I say, you're rated to Oba Diamond. Yasuya, the best amount. The kind a fibroid. There were special medications. I use the amount a treat to fibroid now. Ubenya resource. A bebois, a shrink a fibroid, no. Ama, I will pay our worry in the Eligiaba. You treat kidney disease. When your kidney move out, now the Anantia, when your solution. Fabra Diamond Diagnostical Center. I feel so be a whole liver problem. What Chica said, ya, Usisi, go to gay. And I say, more worry in free debris and a warmer fertility issues. And Dr. Marina and then a doctor for a bemo mura, Yaswa, Yatumwa, Enfonsus, and so Bonnie Biambro, maybe 2 years Nasia. I feel so or more Parkinson disease. One am now on sale was so the Anantia Winya solutions to an amone blood diamond. Your physiotherapy center. Or when you Tamachiani or how a woman Cassim to an amona Fabra diamond, Nayin to us amount. Ubu Diamond Diagnostical Center, Yashue, Ewakra, East Legon, the Legon University Sports Stadium, the BNUJ. I feel so we will say your TUC Junction and Ben Santase runabout. Okotamalea, your Camina Barracks, the Star Oil Filling Station on the BNUJ. Fedas Chaco Pada Numbi
Traders, Chaco Pada, Numbi, Bessa, we are dear. Sebemo, when you're promoting, Bessa, we are dear. Traders, Bemo, when you're so Mr. Woko, Yato, Traders, Chaco Powder, Media Johnny Bibrana, and Drumway, a year, Papa. Southeast will be on Manoni, room, Heady Peduano. Yobayana said, Ubasa Traders, Chaco Powder, a Treba could be a good show grassimo. What the Atrinumana de Mananoma, a Bemana Danan Huatono, Opebiatra, Quaso Coramampon, Pentecost has saw down and now White House. The Kahun said, Dream mapping for about our man no for, and now Kada when you feel to me. Side Dre, so we know the don't shred your see now how in the so hot Marco doctor. So pass off friend 0243 943 413 and now 0260 FDA Asha sa a Jadian crack so you more Ajia to say a year. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa Pani say Ubi Konwu Nyanka Eni Erisiamob Enutina Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane Yakabom Sebronye Yebema Enisia Eni Ekrafo Edidi Na Yenko Ayetini Ajise Obeboaye Enti say Yesika Fatu Ahomatrufo Iso 0598 559802 meeting beam 0598 559802 Edia was theater 1 media na November bosomeno media di kan na ye tro ekrafo ni din enti sa won kransa na Ukraine kotro udin e was Sompa enkransa GCB edan mu ho a o sunyane so a kotro udin e was Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekrafo nyina ba be tro won mu din e was so am ye ni no hotel dia no hye e ye busumi du ba kono ni de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million because no one ah what about akoko me ba to akoko na de abomo no so ani anwane sadi si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na ye tuma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a ye beje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de de mo amu nim Sompa Achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu betiti abusia ya bafie na said ye ni mudi djuma Sompa sika promo draw no ena ye de to so no na o ma wo de wa wini no ene entem wa ne afrew na waji sika eti brai mayenko ena ekro no o ena ekro goyi ye na wani o na nabo bi ansa na when wa wini number no 0241 656 do wow number ni no frɛ wawini udem eti yegusu no ano yebesan aye another draw nukre wey eye gauta ganama money na hand back na gram see your money ebusua ene ka se yenua yeba nyameche oni nipa bi be hia 3 o'clock tun mi se sa fo no ka ho a lamina omaba ebi ba ayo eti wo ka ho a nyesa fe akora wo yakola ye wie no wo kwa na wo begiro na abesu mi de oni mi discipline be ya adwuma wo be ko amakora ne so akodu fi net wo gira so line lamina joy ye wulade na nip ensamafo kwa na de mo studio ha ye de asem ye de wa kire hello Of mommy Premani. Ati atomu o me do for wawini. Hello. Hello. Yes. Wo number no wawini o ya we. Me ba cho me sia na me sia. Wo se program ya sia na me se me ye me so ba ko do.
Yeah, what's it? Yeah, me shamo. Which I say? Me tobacco for 5 cities. And what is it? And I'm 250. Where the 2.5? Maybe 2.5. Yeah. When you want, you catch them. Yeah, I say. Be another draw, Sunny. Fast. Eh, Sika promo anyway. Eura. Wabet na mini fast so. Say Jebram. Johnny Menina Quadritu. Yada watch it. Ma Winyashi. Eddie Benny. A man tell you said you man at some Pessica promo. Made of Wobin head, you know. Hey, Bobby, a queer Monya Wad, Adjabari, Mucham, Farfun, yeah. Tia my betty was and once my own day. Me patch out Farfun, not daily. Star 2 5 6 star 3 hash. A biema udem. Sompa Kumase, Sompa Sunai, Sompa Nkransa to 5 cedi obi na agye 2.5 wa dem no okokora te monya ward na mosomonto na yenko yanim ye case number 2 no to aso ama musisi a we universal natural clinic pacho no mpem etwetwe ho honye bono waposo ne manyina nkoyi ma kasemu eyawo kasemu wi wadifo sister nima de kura se de obesi abre no age se etore bia pese de ntampe nwoma etchire wo asana kakase no ni nyina universal womaba malaria typhoid hepatitis nya yem krodi obonus ye watonso s line ye be bo sumu wa doctor 055 6244 102 and 0200 158272 universal fufraba nature medicine consults. Serious Sompa Nkomo de atia to mu. Nature medicine consults. Wom se wom ye experts e wo brayo mu hawo. Wo de ani twetwesi. Scanty period, a bad dots. Wo irregular menstruation, yeast infection, esugu, enyan, e bonse wo fui. Emwa awomachi ukun peso no beda no waka na enye wane me firi mu ba no enye papa bomoden se obeje eye enupe ya nature for the abai epi oso benya bi o Misty Herbal, Jeff Mankasim, Pene Cape Coast, Nimdie Takrade, Nana Boachi Ekus, friend 0248 778 899 Kanisa Edudada mama me motechi mafo abaso pia anopai me braba akwaba ye front akwantu heba ono so abesan contract wo Sompa Nkomo me start no Monday ani kanisa techi mafo a omo de me hu do edi machi so mu ni madazo adwuma ye enti omo ta me so no onyame hyiram na wo hyiram adwuma so eni de egu me so isu nyina Godic for so afrem say omo so ba nyame hyo akwantu de ewi omo bibia na ye ba ye ye be start omo de ne Monday kanisa edudada efiri mi krom tachi ma kente ye ben taxi rank pa Fabigu sum akoda anwose agina ne so Fabigu sum na tubon bonse ne ho atom na ho adwo bibi ne na moyem uni padua num bi oje ho malaria ni unaitai ananse etache unai eyesuro kunsunsu aso bomode so obeji kanisa na wanonom Colinac Misty Danny Herbal, Freddie Menz, PFA, Okanshi Dragley, Bia, Yabu Pibia today, and your baseline pharmacy. Friend 0247 887 436 and 0202 990 943. Nene won so and more and come yanko bonus. Na the obebano case number 2 wa trans we ni dukunua emisa wa de boni ene wako enso nyame ne boafo case number 1 Priscilla ejale complainant kononom ene ofira ya wo baaye ni awakwati akotomu
be ma se bi eburu wati ni turu mu ahia kwadwo ekinsi ekis wo sunwan ko all day in court pia yini ma na mame oba hema ati adonku se de ebo na hem mame mo babro mi okru an mi wo bodua nananom omse enwe ni he ya pede acho mi pe bible konya sorry mi pa acho mi ko Holy Spirit Healing Church I'm sorry ti ya mona gidie ta kan mi pa acho eje Abraham esomimo eje Abraham esomimo mona gidie kamon obofo eyi kame ho na ma wiase ene abedi na gu omutisi usua ewade kame ho na ma wiase yasem ketwa presi eja kosoro bible no eye me Priscilla ejare bikura me sem bible sa sem wa meken no kre me nitro onyame boa me me ba onyame da boa wate oda ewie wo ha one se piesie me pa cho ewie eye boko ba nya boko sa muduku no kre di adanse ese ne ma ha me be ma bit time a friend kwadwo kings na yete kononom na menene tina na misua no ohun me na menene tina na usua na wonfie sei na mo be 16 to 17 years na akwakotidi me be anye otudi ni no afi me hili wadi awu asere na menene wu mi to aswe ba cha na menene wu mienu menene din kan wo ba kono na hwe no enhyada nye ayisa ba me ya ma adwen se menya wo ba kono de nkwo wo ha me nkwo wo ha enwo ha because emwa me timi yesa menene betina ase akoso awo obesesa na adwen timi menene fa flow de tosu mienu anokola de na nya kola na nhwemu na nye me nana ene wanya ni ba bi ko na ohwe me me nyinse ma wo mu ne ade nyina ono anti me wo ya na se wonte ase nti me na be hwehwe no na na ko hwe na ye hu no na obae nkwa na nhwe no mpo enye papa bi na me se ende metena ho sa e de ya obesisa so na de wo ya ana wo ye na awariguo ba awariguo ba no nya ne papa mu ba cha wade no ye ho wa nya me ho na e na wadiguo no na ne de na amoya na mo yale na awali go waye won ade e be de wa chire bi ba cha na ye mpena di mpena ni mutete ye no na me ba me ma me ho ti kura me step father friend no se o me hand dan ma mo so oni dan bia o han na o be fa me wan na me na dem na me na se na me ne papa na neti nti no hand dan ma ye bon e wa na me step father ne kasa no yi 2.5 e de to no anu no ye hu ni biem enkula no school ko omudie mo mia na mo biro ti won se obesendi sika de aba no krani na me ne ko data na me nkwa asoro nti odi mata na me ya na my friends woni maboni bia eduru ho woni se mebusa nti wadi ka tia tum ma no kra de eye ba ko ka no kra ohun nya hi afre na nanom na me da je no ti ana ne papa ba ko so ti adonko eche no afre ne papa na ne papa na ba ne abedane no odiska no aba ebe wa send this car 1 million 1.5 2 million timna mi jana chiti die kura sa mi mfre ni bi o hwe ne ma onhwe ne ma onhwe no so a wanting to onhwe no so a nyankopon na ena eye boafo mde mi ji men na mde man tinanse mu achebe ko be 4 years to 5 years ni mi hwe na enhwe ne nya papa ofle na atem ni die nko a obedi wate na oburu ni nua ya adane abubo nua yi so obedi ofre na obedi wate ma me pa cho de nti a na ma ne basa ne se o friends on say no kranska daddy on few obese di watma ka asem ya de a kire wo enam so san so na o hye wo abufo nti de be bie wa no beba no wo bie no de beba no nti last 3 years na nkra no ko school Wednesday nhwe ne nya papa kono no Wednesday na mka se da bi ese mi ntimi nkwa mi ton su o traffic mi nkwa mi ntimi tina sa na tie dia mi de nkra no be kwa aban na mi de nkra no ba kono na mbe tie omoka na me friend mka chen se nkra mi do ma ba aban say international me ho nso tie se mi de nkra na ba aban ye nde no ase ne meba kuma ase minim ba bi owo ena mi ne ka se minim ba bi ko a kodwe kins wo hye one fan photo amani avanto so anhwa mi ne ni pictures na ne twin plan fa pictures yanko de
me awade gu when you pitches me dem me kwa sa me niam nam dem ja ne de ho eno o say o de ba oba na obeto school atale na o to bag eno o de 3 million ka ho se me fa nkotu etu efiri ho no me hu ni biem ache ba 3 years ni sika ma hwe ma ofle no so na odi watem na o hwa o ye djuma we so excavator no no cement mu ho na o mo shop no wo we so excavator o sika me wodi nka ka tem so me ne me ma do be di abolo o ka kire me straight ma na na bufi ma me na na ko me na na wawu nka me na na enwu ya nko beba enti se wo ade na wo pe me ba se no me sele no ablabo ne se mo ade mi na traffic we ton so such as ba ku bi order so 5 cities brade ta ku mi ton 5 na bi na me be lorry fa kofi enkola no e shi ma e ba na no kekwa no wo mu no be man oyale hania na me ka che ne se akwa ni yale hania don fiska mla aka no de ne na akwa ni wu ka je mi so oniska na meme yi aka ji kwadwe ki sika cha mi so onisika nti yes na ye program aso na me ka se da bi me de me ba ne beko ti me kwa na me se papa se na atumi na oba wa wuni se me ni buafo bia nti bua me ene ya nukure ne so fo ne ma me 1.5 na me hira no onene yele na me hira ma me 1.5 ena me di bi kwaji adro no ti e ho a me ne ye difo ne yele ne ti wo se ye ene ye si difo ne ne ma ayo yiwa ena me ne yele ne ti ho se ye di nkomo ena o frame me ama na me se yes ena o se akula ne de me ni 1 million kula me ni bi enti baby a me wo no obi so wo adro ho na me so wo adro de nyina akula na nkwa ena ye penti mani mpa fa jiadro no fabla na mehia ukulum na maji no asu you afa me oha no seconds ene edi fo na ile ne yes e ama na me mama no se bla na ofo ne bel ko ya nipa ne se adro no wasie ye nti mimi mo me nkwatete adro no na me se obi mkire adro a kire ono na eti adro ne ma wo because me da me kwaje nipa me kwa no aposa no ma wo de mam nti ade ntina nipa no mo se adro no wasie na me wo kire asem wakọ ne operation na free ho ese mimi ka se mi gina he ena ma anko achi men ska aka mi sika ni 200,000 mi di bia lorry fa ban di bia mom se na me pomfli ana se ma anko jancha ankoton ankola ni nidi on fi nkola no o flen so asem ya na obe kan di a chelo ye ma me nya bote presla se wankasa wo mfie sei acha mo 31 se won so wadwan enkra no panini wo sei panini wo 12 years oba ketwa no so oba ketwa ne ebema eya edie na mu wo mema ho a mo ne wo mo wo no ya mo hu de ana wo mu wo mu mama wa na mu firi a wo se me ne wo eye de ade a kire se ya me dwen sam no wa wo ne ne tse no pe wo statement ya da manimu yi se na nye wo se me ye kakra ebi ana obesesa ama yangu ba konkan kwa jokins da ben de twa obreuska de men kaimpo mi da ketu ane yare ana mi na mi nti akula ne yale no nti hu fi mi ana nti that time mama akula na nkosu ana mi mama sha akula na mi ko janshi ti mo na mi tesa me fon be na mama se akula ya da akula na free school ma bona ne he ne na akwaka no ma wasua mama dam no kula no ode wa ma akula ketu a he ni ode ke panyin no de na ba fie na mi se ode me fle ne papa me fle ma me fle ne flen wa amfa na se se auto wo mpena wo be ma me pesi we kura baabro wamba cha mi obi ama bibiri be ya wo na mu nyina no unsuro wasa akofa be mama se bi wo se di ama wo benyemo me yensa ama anyi san kwa de menya ma adwen kula se mesa iti wo ye duru ana wa ye family planning neni ye wenya be ma wo ne tedi a wo no so se nkwara no ne ma wo mo wo no hwe we yes wo do me a wo do ma ye mo waso ka ho ba ma yeah wa bo piki no obua me na wo wu mo obua me na obi
ente enya te say ono ankasa ne ma ana asema be ma nso kan say on hwe you say de o say ono be hwe obi ba o say ono ne yile no one nete no ono wo ma nti ono di ni sika be hwe ono ne yile ntimi so mi nkope be ma ono so be hwe me ma na wo so anya bie no no so ma ne hwe enkwase ebu na wo bu me no ti wa ma papa we na fa ne ho ade ene wo no wo ama na so do pa dia ma e hwe ne wo ma books no be ma me nti ese na eto nkula ni books no me nkula no nko mani ma be ma ne nka nkire me se di 50 pesos fakoto na ama o ma me we acho ma me wo kono no eje kinsi yenya no ye mi wure kins wudi ya den susu ba tetu wadi atoso sa friend yenya ye wure kinsi na homa na ojeje no nti excavator driver at least na no me ko ne papa wan kasa so nu abobọ no jai mamba cho se wa kopo ni dua nti no peso diska be ma onso mutumi bodua bi se wa ma miska na wi iska ma obi a wabobi wabose na wo de no bo ni sei sa me mo ne say bia me bonu dua se wo wuo me ya me se so amle nkura ni sika na me betu ya oka mutina mitimi fa hello Bete plagium tina mitimi fa no eti san ubesi ana ekins what a pragiam IBJ friend na ka che ni se wonsi ni ene ne nkasa pragiano nya du pray debi utimu atumi kasa umbe gate debi na wo si wo sunyan macho me parliament e pa mini baby kuna owo sesie wo he mini baby kuna owo mini baby kuna owo sesie a me no kase wono ade nani be hu kwala ne se ne mani no enya se sesie sinie ohun ne mani da o frɛ na busa ne se ne ba panya nya mfie sei ketu anya mfie sei na panyin ne dia class meme yi bi wo mu hye mamba chodo o frɛ na onya na busa ne se ne ba panyin oja class sei o mfie sei ehin fa no omoda busa ne mame so otimi ya no de na so hwɛ ne ma so otimi anya no de na se kwan ya ode nkula panyin kwa me ba kura panyin ka tame so onko school ne mbeba na obeka hawa ne papa nde ni nam na woni mu no mabusuafo me ne papa ba kondo a kire na adwuma no wo adonko inji school no echo me kwa se papa no su ko ba bi no 1 year no ma afie ene o mu fie fo mo permanent enti ne omutawia no na me kokko hu no ode ne number ma me ba me ode me je number na ma se ekinse ne ma me nti ase ne ma me ewu ne papa nso ne papa ewu anti wana mu sansan kroma ko bra moa won fa obia boke bi anya so a wona bra ba wona mu no ei ujina trafficking na utonsuo ekins penyina ni ye ne ya penyina ni na o mani mi enu nyina so ase omo nyina ya tete atoma ya afu adai se penyina awia bo bebla o se ma awia bo bebla na mhwa ne mani ene ya mesemra wo hu ekins no na wo safresi wentritini ei nemu sa ya de de kuya na de kuya na de kuya wo so wanya duru na wono koda ya wodi akwa koda na ni prunsuo no yetiri ya yetumfo e mai wadi kuya didimu me ma ni di wo mu ana ye mo de wo ko wakoda na fi na ni e labalaba e wi aba na koda na wo hu na mane ne de kuya wo so ko doctor musu na wo mo na etumi aye ye gusu ase e benya brante no akwad kwan odi me baba wana mu no se ye no kra eja atay na kola 31 warren kola mienu na benketachie uchi excavator ganafo mumi aka no kreu na de ebi mo ye no eya ni nyina so wonwene ne ho wose wosa wo mpra foforo mo nanimu wi ase e ba ko fuafu kwan dia wo kire bi froko jai what wa etia no se eno so san what tia atopa ma Mary bremu a wasere asemu enum kra de ya breka atei
Ya bro, ya na bre. me shia be me bi na me ne be me bi ho na me shia be me bi Yesra ya mama ne say montu mo hofo on say ba you are the mo na mo ye victims of those circumstances no the oti odi epe na adwuma asua ko ni suku na wa pe ne ba bi asi no sa de we entu no de ye me yan so say enkwala na mo de o mo ba no mo punish enkwala no papa enti o mo so na ebe ye future leaders no adwene bay tete ye papa bay aha ene manson a mo de tete nkwada no obi se me mfa ne ma no we se me de meba abeje da bi onyame anya wiase ne saa ada ne yenya ye se na no obi kan se o se nyame kura mo ma ewiase ne nya so obeba be se yenya ye se ya de ye tweja to yenya ye tweja to ye se ya de enti obeba no na se dada oh adan anyame anhye saa ma ye enti yesra ye mama ya ne titiriu se be ma ne hia wo hia be ma na ma wadwene na ho ma wani na ho na won so hu se senti a wa ba wiase ma bibia nyame ye principled e ba sa nyame gina wachi na wa mane afefa wo kwan aye de o pede a wo be hia be ma wo be hia oba wo be hia ene mema ya burumu nua ena chese aye bibia ho basa nyame te soro wa ne wera ho eni ti yesramo misia be ma bi no me de ya bre afono yesre ye tufu nyina ye tufu se de be ya etu obetwa ye ni ye lemu hwe susu a wadwuma onza afa no wa besi wa ye gina traffic mu obi na di ko gina traffic mu wa brabo wa brabo sabe won che o mo su gina mu enti me da bia me kase abrabo no ba bia wo bia is your choice wa nyame no bi ntan bi se ebi nye se by is your choice wo bo tiri mo po se meye say na wo follow show ho den ma kwom de obi sa no ekwom de ade no o hye ne ho so ho eye nhye so na mo de eye ya no mo agem e ba sa de edi wani mo ho bre ne ho consequences ne de o befa eninti yesra mo se mo jai sa de ne ye na mo hye so enya nkwa na ofiri abusu emunye ye mu bebre ya busua enye so ho nanso awrade ayeyeye enti yesra mo se wo delay nu mu a awrade obeye oyiye na sa abere no eto ebetwa onyi ni medase yo the voice no yesi was enya the voice ne kakra wa mu phantom na meze champo kasa on the two man eti asem kra onyi ni medase sana akati network no ga bia me won wo idian kwanta side network and nsuo no so pa na 20 na ama network na esa ele o kasa enu ye kra ma me yini nkomo anya no kure o ka ni na kure okay opa anko pro ma mi amla no mu ankasa mu musa no ade wo diska ma na maame ana me so me pasa mo fo maame na mu busa no na so me do na ma ka na so o bo maame ama ne yo be be si dia o maame ni mo ana mi at the same time at the same time I follow minya on ho minya kasa minya me maame ba papa won no o problem party they say no on plan and so we no ni ofrete ya no di ya na me ba cho problem be na wo ho and they say menu I gather some that on my 5 years come what for senior ya dia wo no e ho no network ne mwa me enkomo nzo wo ho nti misrew ta ba bi yi ni abusia ye imeze champo kasa na wani ni medase wani ni wa hu sese no ena na ye kan
se me ni we ya wo me ni we ya twempra no adoso yen kasa nkyere mmaba ya wo mo aba at the age of 16 de okotwempra sen yen ya town so yen nyini ko secondary school nyina just at the age of 16 anka school no nanka ehia we nyina chi wakofa ensohwe mo ko bu mienu se ya me ne wo kasai woda so ni be bi nso ete wono enso so da so gira traffic na ko ya na so bai bema na ya wafa no se bi omimu na nimutia wa wo career ebebo if you say minimum bia ya wa wo num obi awu nsia enso ne ma second marriage ya okọ bema na ehwe enkoda no enka se bi onka wani abre no enka wo trans no bompa ye na awurade ledu no ko obi obesuo mu no afso obemu love me love my dog se bema ya okọ no wonu wo de wo enjoy be catch yourself wa we da ko family planning ebe fail no wajwani so and then na won trasie na sebi o wo wani mmiri wadwuma wo wani wadwuma ka be me ya wo se na won fa me kire won fa me a wo buru ni nua yi enka be man ka wan ka so betimi aboa wo boa de be nya wo so ni wadwuma ya wo ye no tinka mpiri ya nka wo twin ko betimi abodwetire ama wotime ya adwuma e de ahwe eno so me se champo enka bi kire no na me ka bi akire no to be frank se be ma pa we no oba awoma mienu ba ko ani ya ba ko ya ba ko ya de na wuti ba bi sa ade na ya omutwe ne very say excavator akatua ya wo mo gia no yin ni anya asem keto se ni wa bi na no ya waka che obe se obedi woni ne ma ani no eno na wo di na brade wakọ woni so ya me mo nye yeda na one thing say nkola no so ya na wo mu di wo mo bro no wo mo so no mu nyine be ye ni papa enya ba bi esie na da chi no wo kọ wo mo nchen wo ntumi nko na yan man ntase se wonyankopon wo de sade ma wa na wo sente yo de ma wo na nkola wo nhwe wo mo wo so adwuma se bi o nyam na meka enko so enya praise la mame e wa mane so hello hello isiso hello 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 Mr. Champo kasa me di manu esie na ne me kan se be me ama me ye na se dia mo Yankopon enhira no a enya de ya sebio na dwuma no ebekoze echese enkwala ye ode mo ba wiase ne enkwala no di ya wo mu entakwa ko eti se eduabo ede nanim eno ntonto no hofo na ne oba dia ni bia no enkwala no de wo mu ansem se mo mfo mu na wiase o enti no wonye na sedie wo enkwada ne so aban suku yi sebio ekanim kase wommra no maboa omunye aduan papa ni no mu hia de na daache aboa wono ne ne mane enyina enti ne yese na baba de me catch on say empratwe ni twaso wono no ya wono no wa ba fawi wonya ho ade wasan kodada nu mu biem first one entufo traffic ya wuje mu papa echese enkwanhia wo mu sama meka mangasa adwuma na nya papa enkwanhia so enti we say no mimi so betwa so na say na ye wadwuma what na meka tell hello hello Semetu ni o me pa cha te say na me adumo praise la mamini e ba jan yo ye friend ni ku ekins fa enkola ne hwem na o se ye musaw we ni bibia na wona wo yi wadanse ti na ye busa se no kure wo hwe nkola no e ba che mi ni ho asem bia ka wai won hwe wo e ba che mi ni asem bia ka fa hu woni asem bia ka sesei be ma na yi udanse ante wona me ba cho mi simi ni asem bia ka fa hu adawlo ma ada wo ba no ne ya ka na mi simi ni asem bia ka fa hu ani e presla o ma me ne yaka to me ne nyaka na de o ma me ka di asasem ho ne nyaka auntie hello auntie ma me so wadawro ma me simi ni asem bia ka fa hu yo nyame mo wa wai na no mo wasem tuni wasem bia ka ekekafu ekeka de madam pan o ma me acho me ne ka say ya wo ka kire say bibi wo
Mini ni asem me na te fine. Omu fie ni na msumi die ono kwa na dan me de on na de maame. Bu maame ho. Ai. Maame ono ho. Ah me maame. Yo, me se champ professor. What was say? Obi ai woni fie. Obi ani ni fie asem. Hey, that's what di bia bam. Maame ne kan se bia go ntwa so na bia wantwa so. Bi se na maame ne sikasa no. Wo ye obi wo maame ne mu. O me ka ne watwa no da mani. O me ka ne watwa no. Enti wo ye kom no wo hwe wo. Wo na akọ wo kwan. Wo kwan na apemo a na wo san a ma. Maame bia no wo ye a wo no ne nananom. Bibia si wo so wonka. Na so ye de ye ni da. Bibia nsi. Maame ne dwene no. Maame ne dwene no wo Ono maame yo. Ni asem bia. Woni ni asem akon kasa. Be ma we hu no. Ade na wo maame boy yi ekinsi woni ne kwa auto na maame mpre so. Asha sende no ampne so ba ba mu ne de. O yo ka se de ye said se ba nya bam de a ene muntwa so na montra. Aha. Because the maame ye weird kakra. Yo ye das. Saudi si. Diamond Diagnostical Center, Dr. Marina and Dr. Joshua. Omu ya brofo. Womu ya brofo. Bruni pa. Wose obrebo, wahra, wachiri kase. Omfasikanka. Ayemukro, obeshe. Fibroid operation. Omfasikanka. Obeyin intentem. Kumasia, Fre 0267 018 289. And 0207 515 623 Accra 0243 176 119 Tabita Tabita so for alignment ya near war say your prostate diabetes infertility be memu hihyew usisi mu kawdwe wo twa herbal treatment na massage papa hweso encramadina firestone foot bridge na kumasi de osofola alignment takwa di sunwan so ye ho 0260196219 Traders Farm black and yellow if ye be ye na bin ko bag be ye person office be ye ka be mu da bia sanso num ba bia ye fu be ka we na de bia go so ma no na we ya de nyina akọ ya ju nim say ye fu ya de ka wa in fact na otike mu na say so to a ene so be ne go ko pebi obi an pebi nkuda o de mama on be ka se me be ifo kra me see careful on be ka se me be ifo because Johnson na me see ye no enye ba bi esese ni pesi na me ye fo ya me ya na ne aka me na difo me ye se kra me ne de kwasem na me tika ni mai see mi frasa man ka se na me ko da kwanti fi ba bi si driver me see o say mama me see ade me na me de me ho me see Uru bia hame po wura wiram kai me ni me hanki mi wie na mbechira kwa ho petro tanka papa na me ma me saso se police tanka wazo ba pa na kwa mi se achim da so be se mi enko me see front wato jaje etimba se opieto kwa chokro woni me see di traders ne basa pebinom na adwo yes amaye fulma ye kama ne kwasem wetimi akodo wu ya sheda ne yaye e de niema keka ho jaja do isi kokuma wood na ba ni kokuma wood wa me fa me black o wie ma me yi na no be so bo ka chem se me body ni kokuma wood body eti o ma bi o mo se no bi bi forcing wanum ensenya hangover sabi gu nsuom na nom halitosis sabi gu blush nso na wonum bi pacho Danieba Apidank Kolinak Misty and a pleasant requa Friend 0243 943 413 Mami Abe okunini Mami Abe afiwo wabendodo enwachi hia dodo bomode say yeah sexual weakness penis enlargement fibroids ayamukro ekre ekro ene braimu hawo hole in heart sickle cell mami abe number 1 abrofo ne o matonchia wadi wo munyina your ten so apatrapa 0243 345 392 and 0506 460 208 before you mama see number 2 ye be lunch no me pa chew
weye enidaso herbal clinic enidaso no Dr. Eda Owusu osi wani aye okusu ya na ebosi so unipa mienu kanya dia na etu abom de bia wani so ase wurembo na ato wurembo bia nso ntoy eye yade omoduro nanom na akose wani yade no ama diabetes stroke nyojo yade hypertension moja proso prostate me maju so twem ha koko puma utunu mojo wonye me patcho malaria tipa endi disease yade nyina da fibroid ka ho obesa takrade your port cortes ben ak Bishop Porter's Girls Kwadaso Estate and Kraitabola Walako Junction phone 0559 901 234 and 0596 198 880 884. And it is so a bar clinic, Dr. Edo Usu, or see in God. We trust Abushama Tadi Shemi. Mama see. Fefe, Jesse. Mama see fashion, Kotoko Junction. And they were to Mswajabe. Mamma Dia so be friend, Mamma see. Say a kaba, say entadia, Maumuna, obey kama mount. One had our cry. Differ Bonambano. Judge, yet now was say, now you from a scene number to Mr. of a number no, the freno. The baby will be a bit matter, dear Baby Show. 0543 370 005 0543 37 0005. MMC fashion, Kumasia no was swami, Kotoko Janshi Wodmoa. A patch of straight dress, Kaba, Senate, Bibia. And Nigeria Tadia Opebia sono, Obepembia Mount Kama, I'm also so when yaji. Means organics. Techimine. Means organics. To person who took many down. Now, Copo, when I feel maybe I feel more when you I means organics. No, Mammy Callan. So should be the most. Mammy, you know, Miss Organics. Ojo fashions or Cocobain. Ojo in a ma. It's Yamaway. And not somebody. I, I'm sure Madame so Mrs. Me. Come on, a person permanent mamma. I'm a Miss Law. I, when you're the before, Judge Kawasam. Your judge. Judges and yet, and my pan and me pro Massamoa. I come on, make us a bear man a crown, only in young Cassa. Because a young hammer say, or bar, well, who answer, or barco, per baby fat. No, I was hard to say, me person bear man, I will be young. Kusi bena adwin bena odwinin ana moku adwin bena odwinin etesisi ada wanya be mana ene na anwo manyina nto aso no mi na me mefa e manu mienu mahwe mana eto da ye nua manu mu ye mistake dodo se bi onkura brem muka brofo was fast food enye food not the food sick enye food but adie de okika ko jimi o ene me bi wonu mama mu nye sa e mema ne papa oho but ye nsiantem. It is all back no mistake ya. O trasi. O pe baby. Nana me share young baby. Aya was hani dai kama. Wo back was be man nyim se na no dwane wan fie no. Bra, me ti wo futo no. Me tie pa. Eti wo tima ha dan ya. Sisi nyame adom. O ma fanta fo clinic ya. O prapra ho. E na dwuma. Kama. Wonya bi to dwane titi be ma wo fo na wo ba no. Se wonim nyansa ra kodan dan mu a. Wona bi tua daneka. Oh, na mu de menene wa na woni ne wa na woni ne wuya mi na mi be powder mi be walo ahye kawa ahye woni monyama pa adwamo aye no me no ba wusa ka ho mam mistake mama brabom e basa e ko hadwo pantimfo wei etumofo na brantie na sabio sabi mpraduasa sabi be ma me se won hwe ni ma no wo ya boa ponche pu be woni mnyansa be ma pa so ba wo ba na wo se me hwe me ma mo for na bre wo jimsi abopeko so ya be ma na hwe oba dia me di wan ba bro na je se wo mo a sein ehin akwado oja sein se ababa wo ye fa se wo oboa e to no die akura na oja sein suku ben wo dey okọ ni ntade se na aba na topo ni kwa ye sei na akwado ko wonye mfie sein wo de fa se na oboa omna me yi ni ho ano emmemme binuma ye se ye fa nkrofo ma hiafo ma ne yatieti wo mu ne wo ma wo ye paye mafrim na mu ye nyese no bobobra e be boawo na be dumle bi na be hu ababa wo na motom kan wonya sure kwabrani atina ha matin togamu amma ennam wo mu ne sie wo mu nyina no kwabrani wo wi mu nyina me mu nyina sei wo wi a o kan ko beba
ade na mo mesum ene boni ba memme binum tirim e boni ene adwumboni ba memme bitirim etiti ma e wo wiase ye sore so a ne saka che se ye pe virgin okusie ba virgin be na akope wo wi obidie na woni wo mie na odwane ye no wasa akose manka so se edu jama ese ko twa excavator akopo obidie fu asase odi ewurade ya twetwe sa ne mo bubo memma kwasafo ntire ho osi e ma pa na ahwo akire no woni wo ya wumienu yi ne nyame mo ene ba na eso mo ni da ho ayasemo enti judge abranti no hu nyansa na wo mra anya sadia na pragia no so obesi afiri mo yo ani mani kam eti de president we so the get to come to him come to him na pragia no wonne enya hunu na chiri kwan abra wo sem tachi ma ne ho de se kwanwa metin ho me da na no akurofuru mba ta bibia ya kama bibia ya kama ti me da se project yo Sompa sika promo ye be second draw count phone no dial star 25*3# star 2563# and tentem cha promo me pa cha draw number tentem na da so no na krono going go 059340 another 0 why ne wini ye mu twantum na mo fa ne mra ye twantum na mo fa ne mra ye wadi ti ya no aye ne ntem na watwa na wusuwai den na wadibi na tumi na aboa joy trase owi a wo de be ma ye fa course 0554931931 05489319 na yen sama ya burusu nyina asofo ma amefo ya ye tu wo no mo fo ene ye back it way kwanhia kwakohia wo wura ekinsinsa no wadwenkyere wo futu no ye famra ne enkoyanim hello patodin baby akase free baba me jamba cho million anti emi so ame yenkoy yo mtacho ya damase pa wie ni mo futuo makasa che so for ma me for nenso so no me de me fa ne se eye ma nyina se de na ma America se obedi wo ho no ma otimi se sa ni kunu kra boxes no de amani need se si me se kunu boxes me se champon otimi si dia na wasa sie mo bed so dia adwuma na wo ho no so betimi aye obetimi ni kunu aduane nyina no de abona akola wo boa no so enye enti we de futu no ekoma asafo ma menen so emanyina yenso yewum na ye ben so a wafa de sisie ai wo wakọ wumienu na wasa akofa de ma fofo so wono de wo boa me na wo boa wanti nka odi duku we beba enti niema bi wo ho no mama ya no mo ya wo mo anhwe na futu obebrebe na mo kasa bre no wo mo nhwe no mo so mfa mo mo bra acho ye da ma hello pacho udini baby yajo adaro mami chewa yetio ya kuona atuka tafla and in the Richard the chama here astanka ya sana akapia bemboma baba pebi ne kana mami wede ne kasa apa famia ablante yi dansi akaya mami pa kasa empata bra wona obano ana wasi this Ghana brand na obucha bibia itilinim ho he ukuni ho he enya de da boni ho sabika kabibi empa ho kete na yin ute ke ka ona no nunchi nye shi wo de da kwa ka se ni mo be na se ya ma wo pe po abratia se osofo akuku na mpo bita wa se na wo de ka se ni mo he we no na wa no de ni wo de an se bi na o e ba na e bo bi ta ba ru ana se wa ti ka bi pa oni wo de se ka fa ni wo de de na wo se ti se ni mo ho ni wo ha no de ta o ke dia fa o e ti fo de o ma ko kan ni na ye ti se ti da se ba ni enka ma mi na nya de para ma hello udini baby akase free
Ama asindie nka so me pacho FM abigyo na wie die wabo masem so me dem papa bi kwatina na resofo mo na ti de na me fini papa ni tie na opta masem enti na ye ni fi se bi me papa no so na shi ni yentem me ye di ye na diane papa tamaka enti wie nyanko ko nchira opa na asafumani phone di study aha adwen study adwen boni so obitiri mu pa ani so be ku onom yo hello udin baby akasa free epato your family ya akasa free e maasi yo yankwai epato ni asema wo kan die fa ya akwa amasafumani phone aya die papa akwadro se medima obabi ababa wodi ko high class self control nensa wodi be ya die kwesi aduane oban ya ahese na mo wi ba yi wonye aprakwa ho bra na wonsa no kwa wa hihye na tenge bebe bia wo to bokra ebi pa badie asema wo kan ye no krepa etima abayen pebre onsi ye makwa wonsi na wa no afodi esiri nyama mame eyi mame abra wo ya adie nase ukura wo soba wo so na pa na ya dia ebi sanu diwa adie pa ame islam ni na ko kwa bra so bi ya no pa yes praise la mame ya safre ye musa na semkura odeba hello hello madam yes madam yes usu wasemoka debe obi place say I said asema ne kai no you have to be careful mame Bani ni na enyi na bani na be ma bibi bi wa anya wo be pene nyo ni na bani na be ma bibi bi wa be pene wo pene nyo na ye busa se bibi wo ho na waka because the wo kan ye kire se Priscilla wa ye ne ama wo bi a kire so na wanka minimum wo hwe be man so you dance I said what is sika bi brew Ebe no so de brew what see musa na sasem hello obe you na dance here what one na ma be ma na say just watch how kama yo bibia ofukwa so ba bibia ba ko je ne bibia ti tomatoes ni na o kwa asa mo sika to wo eni na ni na nsa kan sa afra na o be sa send sika ni na wan so ama na say o be you ma dance me nyore ade anti na oni be ma ne konto kwa na ebi se otimi be ma itimi ka na bibi mienu dan ko nyen patam na ya ha e woni side na ha mie enam so me ni ku mienu enam so mu anagedu mienu ko na be ma ye tipa pai ko bi won so be ko na tipa ni na mama na ha na otimi ka be ma nse ni na ko pam gali o ma na ma be na say ya na de wo be di ma tama wi ade yi ma dance me nyore wo Priscilla no di wo ma me atem mi di na tem eye dai enani be 3 days na ma chiri ba keto an be di ma tem wo ya kra bo na me ka chan say ojimi ame bo na ma me ni be di na chem ka say de wo ya na nye oni banana wo ka chen so oni banana bia ni yesi pe me utimi bu na ne ko aka ne nsa na dwo ma nyame na me bu no be ma ni mo bu mia me se me ma ho de mi be ma so ya na me dade abon wo so plate mi ton ye ma e kwan so to ti tomatoes wow manono je na nyina ti breito to ko mausika yesu sa frɛ no sa kola yale a obesa discover wow mami o from the horse's own mouth enu ti na maame no ni e pesa wo kasa si edidi wasi atemo a eye wa Mrs. Say didi na tema so be any di na tem. Hey Priscilla. Wa betra juju anim. One say one year about. Mamba cho me ne pon. One say 1 year about. No class me ma. Where your mama? Was so poor. The be man na yi bia wa. Twetwe mu two. Ne kasa no.
we ya fa du kunu sole ko na ko bompa ye chire kom se boni bia wa ye onyame fa nchewo na onka be ma na koma na omehyewo ene nkura no na paniche na ka ye hu de be ka ye wo hu ano no ye fa course. Hello but odin baby akase free. Why good afternoon yeah achimni be mani ba yami shao oyini asoma ka me baka na ona bo tawie ni twifo nyina se yo oyini asoma ka me baka na ma me na afredi atoso no yo so di ni ma me ni a yeni mbofo bebra omo bo ene omo ma me bo boso e ba be di omo chi so di ni ma me ni a ka ni ma me no ko be di na chi e la so wani ni na wani be ma ni no ana ma me na pa mu aka no no na me so bibia ati ugwa go ni na be ma no ma so apai e na na tukwa pai any adwani no sesi ana wura hwe kwa you. Hello udini baby akasa free so me did David secretary of tourism yeah that's it mama that was and a program with the go for issue mount what na kaka me person make ifasa and somewhere meda yama ame yas abana ne man they were to me about almost on to me cash na a hat and this on abekasal abwae ama yesu ya hunu se ni ha eje ye di oba no eya no ni na abwa me no na ye drop ni music ni ye ni mba ni o mfa ni ma di ntu o mo fo se de su ba ye wo su we fie no eno na ye kwa wade aso eno na ye de ko se de no wa ga so ma ni abedi adanse se bi ma ni tumi ton fan etumi ton ya ma no wa ti to man ti ni to keep ni ade ba kwe na wo ti bru bi ma eke kano eye de eboni dia so le ni ya ni dia ko se me kwa ni nsamba die so wa just ni nya ye onwa de nti ni so ti me se ha me kwa ni nsamba ni ba wo nche ni nya dia mema ni akwada ni nya nya me che wo anye se dia ni bi be ma na chi na so ni anu mba no omukwa wa dia no ni be ma bi ti wo mo nda ti ba paji na bua omanga so ma bra boni be ma no so ni da be ma ni se nkwala no wo mu nti ne da chi na ye ne nkwala no so mbra na chi no me shon kwala na chi kan ne ni ye se so ye bua ne nkwala no ya la form no nkwala no sa ne baby paji no no sa da chi wu ye da se de bia ye tu mai wafo hwe be ma nka wunyaaye be ma otumi tomuko to bidie to jeni kede na aka usuban wano anajo 11 ye beba no wepra no anajo 10 ye beba no wepra no me na se o ha dodo ekumpe o ha dodo ekumpe soko onso abodu ku pink ye wasoro no boafo uko evia begina Jennifer. Hello me wa para ma ha yanku po shan yo waja etiu o wa so information center gaba se ke ko di ke wo life na me ya dasio wa ye champo yanku po sila o pa ye ni aba no asam na no dio ye e ko so ni ye na so ye ni aba ma ni se we so nti na ba po ma enkola no ya ye ta ti ni enkola ni se no na da ma o ma ne ki no ma ne ni enkola no ho de bi enkola no be twa so ba o ni enkola ni fi mu de bi wo su ji pa ne be ka o da chi nto mo ne ni enkola no hwe enkola yanko po wo sa mo wa ni bi ti ko ni ba ka ti ka ti bu na chi am mo ma ba yu die nti ofre na won fa no ofre na anatem didie ofre na anatem didie babra enhwe oba no wo ma no ye pa che ono a oba ye wabeji na ni so ne no kore ene aka kire no osesa ebeboa no ba wo ma de enhwe oba no hoyi hello madam mo ha ye wura na what to say adom no e dey am yo me pa cho ai abaya no me ba no yo aha wo je me shiramu wo mu se enfum so bi aba no ma me ntem me no me ka se we di matem but me ha me me bu bi sa me sa ne se omwa na be ma no na be hwan kwada no opre
Fane bre, ukweni nyamye nimri. Obre, pise edumre bi bema ne dene bai naka oba bi jano. Na ne kacha yemu ni ye bia no ye puche. Opese obeja ala ni si ko no oko. Nenye. Itimi na si form ye se, me makwan. Me makwan ma o ma bi jano si hormo no. Ene tradia on high time farmer le ba no no ne kwala ne ntram. Yo. Enye. Bema ni no se yo. Priscilla. O stepfather ya o frɛ ya o de den me ma me kui o so no so adidi na tem issue issue no yes minimum mam dam patch me patch o de me patch ba ya na ya nuanom 5 na come 6 wonye okay kwa kabia me patch o da ma nye mi o ma me na eka o ma me ku so ka na sem no de kwa wiye o so mo ka se be ma me ha dan e ma be ma ne praji tu enso so wano oni ye me pa cha IBJ etam ko ye mo odu bi abi hello ye yetie na ya shema udi ni ba bi akasa free osofo ma me prema anaconda me na ma beti ahoma izu yo anaconda enti o ma me chia one watie po na ejuma pa mo ye me say lady no se bio ni suban enande ne ma me ne papa kwa be yi ne a kire Ghana ko nyina no nti gan no wo sesa no suban esa ne se emma bebre na omunam ho na omuye bon wa bon tu no bi se ne se wo ku na o se de na ba o se be ma na o ne na wo ye no be ma ne nye na se wure mu a mane bebre na na omunye omu suban ti e na omunye me ma no wo na me ma na agane aga ono wo ba sumpa wo be pe se amanfo mo na ajiwe ni so o sesa no suban mo nya ne nye djuma ye da se hello udin baby akasa free ya mama moni adwuma ya moye idin de ofa Samuel mi kasa sira santi mamponsen yo no kwenu obana ma ya niewu papa I was so patch okra nsana wa sebi kwawa o mami odi ka frɛ no so won kasa o kola bi frɛ ya o pushi no nsana over back abekasa ami ehu asem nani so ya o papa so FSC ya wo so wadi dinatem na o bi dia dance se usubanye ka wudira ho kwanan ka wa abeja fo mesramo mpa me maame ne me papa che o mame na nka yehu di ebeka na be man so yehu di ebeka akire no timi de masem ne se ompa chew na be man so mesre no e ma de yoduma kuma japade a wode ama no omfa oba no hi e meto nkwa na ntwene tedi etie bia o mra na chi no me hen nkwa no maye gida mo ase ye da se Priscilla me mo akonya wase me twato e pon chama se me twato an se de nani birthdays me fon me ma me ne me papa mo fa nchem na mo be ma no kwan o de me nam so no esan se me ne me nwa keto no kwa kan se ma mbufu ya me kwa kan bia o mo be kan bia me mfi o mo ntina o mo kan sa asem ndi be ma no mo mflem ya wo ka cha pa no ti wo da me sela o mo fa me mfom so nchem yo yate ebusia de wasi club members nyina abrochire ya don shira awonam sadi ye chiamo mike Mrs. Mankwana na kuya peka mema Mr. Mponsa mo London nyamishira abudi abia trans yanko na fa abudi mo ensem no so emla meto aso emam